Kalau sales hartanah you slow, jujur aku cakap masalah dia bukan market, tapi tools. Ramai ejen masih bergantung pada harap orang datang. Itu bukan marketing, itu doa. Dalam dunia property sekarang, ada 3 tools wajib kalau you nak survive dan scale. Pertama, content, video pendek, poster, storytelling. Orang beli daripada ejen yang mereka percaya, bukan yang paling murah. Kedua, lead system, iklan, landing page, WhatsApp auto follow up. Kalau leads masuk tapi tak diurus, confirm burn. Ketiga, CRM and follow up tools. Sebab 80% buyer tak beli kali pertama. Mereka beli lepas follow up ke-5, ke-7, ke-10. Bezanya ejen biasa dengan ejen perform bukan rajin semata-mata, tapi sistem. Di Hebat Realtors, tools ni bukan suruh cari sendiri. Kami dah sediakan ajar cara guna dan guide sampai boleh close. Kalau you masih guna cara lama, jangan pelik kenapa income susah nak naik. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.